Te 2007. godine želeo sam da unapredim svoje poslovanje. Za to su mi bile potrebne nove investicije, ali realni izvori nisu postojali. Odlučio sam da smanjim svoje postojeće troškove, a da ostvarenu uštedu iskoristim kao svež resurs. Moji zaposleni su izvršili sve analize, a dobijeni troškovi su me iznenadili. Rešio sam da sprovedem apsolutnu kontrolu svih troškova, a naročitu pažnju sam posvetio troškovima za potrošni materijal. Visina tih troškova je bila izuzetno velika. Odlučio sam, trebale su mi bolje cene. Moj novi prodavac dočekao me raširenih ruku. Lako me ubedio da sa OEM proizvoda pređem na korišćenje alternative. Cena je bila više nego povoljna, pa smo odmah naručili veliki lager. Nakon nekoliko meseci primetio sam da moji troškovi štampe i dalje rastu, pa sam počeo da tražim bolje cene. Sledeći prodavac mi je ponudio cene koje su za nekoliko procenata manje od onih koje sam imao. Međutim, mesečni troškovi se nisu smanjivali. Kada mi je prodavac rekao da će troškovi biti manji ako sve svoje štampače zamenim kupovinom novih modela koje je upravo dobio, rešio sam da potražim novog prodavca. Mislio sam da će me treći put poslužiti sreća i da će svi moji problemi biti rešeni. Cene su bile bolje nego ikada ranije, ali ušteda je izostala. Problemi i troškovi su se gomilali. Moja služba nabavke gubila je vreme neprestano kontaktirajući dobavljača i proveravajući nove šifre tonera. Imali smo i nekoliko pogrešnih narudžbi. Naručene količine i lager su se neprestano uvećavali. Primetili smo da se povećavaju i količine papira. Zbog toga smo angažovali IT službu kako bi utvrdili ko prekomereno štampa. Kontrolu nismo uspostavili zbog različitih proizvođača štampača. Zbog prekomerene potrošnje pojavio se jedan novi problem – potrošene toner kasete. Umesto ulaganja u biznis, na kraju smo ulagali u lager punih tonera i plaćali da se oslobodimo lagera praznih tonera. Moji prodavci su sve više uživali, a ja sam sve više shvatao da cena tonera nije jedini faktor koji utiče na troškove štampe. Potreban mi je bio sistem umesto nesistema, red umesto nereda, domaćinsko trošenje umesto nedomaćinskog. Tada sam pronašao Top Solutions.